ndagusuhuje uwakoze subscribe ku Muhuro Sports TV ndetse nawe wubahirije ugakora subscribe kuri Sam Media TV. Ahangaha impamvu nje hano ku Muhuro, ikipe ya Arsenal tuje kurebera hamwe ibishyashya bihari kuri Ben White. Ese Ben White bimeze bite ko yifuzwa n'ama equipe agiye atandukanye? Ben White mu ikipe ya Everton imaze kuba byafata indi ntera. Biravuga ko ngo ikipe ya Everton imaze kugira gute, imaze kureba uburyo yagura uwitwa Ben White kuva mu ikipe Arsenal, ariko Arsenal imaze kuba yagira gute, yafungura ibiganiro hagati y'ama equipe yifuza uyu musore witwa Declan Rice. Biravuga ko rero uyu muhungu amasezerano ye bivuga yuko ngo yagombaga kugira gute, kuzarangira 2029, ariko aka kanya nkuko turimo kugenda tubireba ahangaha nuko uyu muhungu witwa Ben White uhagaze agaciro ka miliyoni 42 kugira ngo ikipe iyo ari yose ibe yamutwara. Bivuga ngo arimo arifuzwa n'ikipe ya West Ham United, Newcastle United ndetse n'ikipe ya Everton. Akaba rero izo kipe zirimo ziramwifuza, bikavuga yuko ngo no mu ibanga rikomeye cyane ikipe ya Crystal Palace nayo ngo irimo irarebera hamwe uburyo ishobora kuba yatwara uyu muhungu witwa Ben White, uyu muhungu w'umwongereza ejo bundi wanahamagawe mu ikipe y'igihugu. Rero biravuga yuko ngo akanya kariko kose ushobora kuza kubona uyu muhungu witwa Ben White ava mu ikipe ya Arsenal akarekeza mu ikipe ya Everton. Ku myaka rero 29, biravuga ko akanya kariko kose ashobora kuza kugira gute, ashobora kuza kuba yareba uburyo yasinyira ikipe imwe muri izi ngizi. Aka kanya rero turatuje kugira ngo turebere hamwe uyu muhungu witwa Ben White. Witwa Gabriel Jesus biravuga ko ngo amasezerano yazarangiye 2027, akaba rero ahembwa 265 by'amapaundi buri cyumweru. Bikaba bivuga yuko rero ngo nyuma y'uwitwa Bukayo Saka, uyu witwa Gabriel Jesus ngo niwe uhembwa amafaranga menshi uri ku mwanya wa kabiri. Ariko ntago ari gutyo mbibona, kubera yuko Kai Havertz ari mu bantu bahembwa amafaranga menshi. Kai Havertz ari mu bantu bahembwa amafaranga menshi, ahubwo kereka Jesus niba ari ku mwanya wa gatatu. Aka kanya rero ikipe Arsenal irimo irarebera hamwe uburyo ishobora kuba yarekura uwitwa Gabriel Jesus akaba yasohoka mu ikipe Arsenal agashaka ahandi yerekeza, cyane yuko ama equipe amwifuza na amakipe menshi kandi akomeye cyane, harimo n'ayiganjemo ayo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu muhungu witwa Eberechi Eze biravuga ko mu ikipe Arsenal muri iyi season niwo mukinyi umaze byibuze gutsinda igitego muri buri rushanwa ryose Arsenal yitabiriye. No kuvuga ngo Carabao Cup, FA Cup ndetse n'icitwa Champions League, Premier League, aho hombi niwo mukinyi utsinze igitego muri buri mukino nyine yagiye akina no kwa mu marushanwa yose mu ikipe ya Arsenal. Uyu muhungu rero witwa Eberechi Eze ubona yuko ameze neza cyane 5-5, gusa afite imvune. Biravuga yuko ngo azamara hanze ukwezi atagaragara mu kibuga. Biravuga yuko ngo na match ya Manchester City birashoboka cyane yuko ashobora kuzagaruka kuri iyo match cyangwa se na nyuma yaho. Ndavuga match yo mu kwezi kwa kane Arsenal ikina na Man City. Ubwo reka tuze turebe ko Eberechi Eze niba azagaruka ameze fit 100%. Gusa utwa Martin Odegaard amaze kuba yagaruka mu myitozo, ameze neza cyane, ameze fit. Ku itariki 4 Arsenal nibwo izagaruka ikina. Biravuga ko ngo uyu muhungu agomba kuzakina ikipe ya Southampton mu cyitwa FA Cup, nibwo uwitwa Martin Odegaard azaba ahari 5-5. Ndetse n'uwitwa Julian Timber update zihari nuko akanya kariko kose nawe azagaruka kuri Southampton bakina ikipe ya Southampton mu FA Cup. Bivuga ko Arsenal abakinyi bose ishaka kugira ngo bamere fit 100% kugira ngo batangire guhatanira ibikombe byose bisigaye. Bivuga yuko kandi ngo Manchester City ntabwo irakurayo akaboko mu cyitwa Premier League title cyangwa se kugira ngo irebe ko yarwanira igikombe cya shampiyona, nubwo harimo ikinyuranyo cy'amanota 9, ariko ngo Manchester City ntabwo irakuraho amaso, ngo irashaka kugira ngo irebe uburyo ishobora kuba yagira gute, yakora agapapu ikaba yakuramo amanota 9. Ese birashoboka Manchester City zatsinda imikino yayo yose Arsenal itsindwe? Byose no kugira gute, no kuyandikira muri comment mukambwira.
Mbere yuko dukomeza n'andi makuru meza aryoshye, Victor Gyokeres yaratsinze ibitego, ariko mbere yuko tumugeraho uraza kureba muri comment harimo link iraza kugeza kuri Sam Media TV. Niba ukunda Sam umuhungu w'Inyagatare ugomba gukora subscribe kuri Sam Media TV. Ni ahantu heza tugenda dushyiraho amakuru meza cyane kandi aryoshye, cyane cyane imyidagaduro n'ibindi bigiye bitandukanye byose ubisanga aho ngaho. Rero Sam Media TV ntabwo irakura cyane, ariko ndashaka kugira ngo mumfashe kuyizamura, tuyizamure twubake umuryango mugari w'abakunda Sam Media TV. Kandi subscribe utaza kwibagirwa. Dukomeze andi makuru avuga yuko ngo uwitwa Victor Gyokeres ko arayitsinze ibitego 3, bivuga yuko kandi ngo amaze kuba yafasha ikipe yo kwikarifiya, ndavuga ikipe y'igihugu ya Suwede imaze kwikarifiya kugira ngo irebe uburyo yakina umukino wa nyuma ukwerekeza mu gikombe cy'isi. Ubwo baracyari mu majonjo, ariko ikipe ya Victor Gyokeres akinira ndetse n'uwitwa Anthony Ranga, Alexander Isak, abo ngabo bose bakina ikipe y'igihugu ya Sweden, akaba rero baraye batsinze. Bahise rero bavuga yuko bashobora bazahura n'ikipe ya Polonye, bazahura n'ikipe y'igihugu ya Polonye. Rero ikipe ya Sweden igomba kuzakina igikombe cy'isi byanga byakunda, keretse habayemo akandi kabazo bakaba batsindwa umukino bagiye kuzakina wa finali. Ariko Victor Gyokeres akanya kariko kose naho tuzamubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akina igikombe cy'isi. Yaratsinze ibitego 3 hat-trick kuvagera mu ikipe Arsenal, nibwo bwa mbere mbonye atsinze byibuze ibitego 3, nubwo atabitsira Arsenal, ariko amarushanwa yose yakinye ni ubwa mbere mbonye atsinda ibitego 3 uwitwa Victor Gyokeres aka inyamaswa. Indi diru ihari igomba kuba wamenya witwa Elliot Henderson. Elliot Henderson uyu muhungu w'ikipe ya Nottingham Forest akanya kariko kose arajoininga ikipe Arsenal mu kwezi kwa gatandatu. Biravuga ko uwitwa Mikel Merino ashobora kuza gusohoka, uwitwa Jesus asohoke, uwitwa Lewis Skelly yeretse mu ikipe ya Manchester United, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ba Kai Havertz bagende. Biravuga ko ngo Arsenal ishaka kuzakora umweyo kugira ngo irebe uburyo ishobora kuba yazana witwa Elliot Henderson ndetse n'uwitwa Sandro Tonali kuva mu ikipe ya Newcastle. Mwibutsa yuko ikipe Arsenal amakuru ameze neza kandi ahari nuko yifuza witwa Kvicha Kvaratskhelia umuhungu w'ikipe ya Paris Saint-Germain urimo kurya bench muri iyi minsi. Murabizi neza yuko cyane ari wakuyemo n'ikipe ya Chelsea muri UEFA Champions League. Paris Saint-Germain ifite ba Desire Doué, ifite ba Brade Barcola, ba Ousmane Dembele. Bivuga yuko uyu muhungu ntabwo yishimiye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Biravuga yuko ngo akanya kariko kose Kvicha Kvaratskhelia agomba kujoininga ikipe Arsenal ndetse n'uyu muhungu w'ikipe ya Nottingham Forest witwa Elliot Henderson, utibagiwe Sandro Tonali umutaliyani baraye banatsinze, bakarafire baraye batsinze. Tonali rero na joining Arsenal iraza kuba ifite abataliyani 2 mu ikipe yabo. Ukuvuga ngo Kvicha nawe agomba kujoininga umunya-Georgia. Biravuga ko Arsenal hari abandi bakinnyi yifuza witwa Julian Alvarez, ngo Arsenal izaba ifite abataka 2 batyaye umwaka utaha. Bivuga ko ngo Arsenal ishobora kuzahindura uburyo bw'imikinire ikazajya ikinisha abataka 2, ariko nanone basema baba akazaba ari uwitwa Bukayo Saka ndetse n'uwitwa Kvicha Kvaratskhelia. Impande zombi aribo bazikina, noneho Victor Gyokeres ndetse na Julian Alvarez bakataka, ariko Julian Alvarez agakina nk'umwataka wa kabiri. Bivuga yuko witwa Martin Odegaard, Eberechi Eze abo ngabo bagomba kuzishakamo niba bazabona umwanya sezo itaha, kuko Julian Alvarez ni nk'uko ureba uwitwa Omar Marmoush mu ikipe ya Manchester City, gusa finishing uwitwa Julian Alvarez arusha uwitwa Omar Marmoush. Kandi subscribe turaza kuba tugaruka turebere hamwe uko bimeze, gusa utaza kwibagirwa ikinyamakuru Sky Sport kirimo kugenda gitangaza inkuru ishyushye, ariko ntabwo iraba confirm neza. Turaza kuyigarukaho mu kanya gato. Reba ko wakoze subscribe utaza gucikanwa, iyi nkuru itaza kuducikana mu kanya gato cyatangiye kuza tuyigarukeho. Ariko nanone Sam Media TV, reba muri comment harimo link iraza kugeza kuri Sam Media TV.